Loran solo normani pamal kronona in sira Jimin TV Radio Nacional FM 101.1 MHz e mundo reclaran di Liu Timor-Leste. Solo wain tebis da surmal falo de reflete temático que é importante vai ter memória sanesan e masrani anesema fiernain. Be moricias ha vida ida nebe semai. Tareia Lucas capítulo 20 versículo 27 to 38. Malusira wan hirita lei di dia que evangelho dane convida ida a tua fome que fali ita ni fier hanese masrani nebe a expectativa e esperança ida catacloro nida ita sem moricias. Ita reho se realidade moris mundo nian iha intervenções oin nebe dela Roma la iha concern ba sai ida ma vida moris fom ia abam beruaniane. Panitere kata ema sira nebe saduceus fariseus sira nebe aproxima Jesus husuba Jesus moricias nehal insa sira ia interrogatórios para barak tamba sira la ia convicção nida quando ba saída mak moricias. Bai ita ma fiernain ita hatene kata ita ni caminhada e mundo ne hanesem peregrinação ida nebe ita halo. Hodi laho esperança, laho sacrifício, dedicação, a tu bela atinge, e tem esperança loloste, mak moris rohan laik, iha merau mak nine reino. Nunemos malusi tare katak, ia tempo Jesus nian, ia ema saduceu sirme forma buat uin kona baidane. Antah halumin samak sirakarak, tenta Jesus hori explica buat nebe saida liu ba sira. Jesus itani maksoi itani nain nia lai helian seluk selai di dian katak morisias ne ba ema sira nebe fieri hamraumak hodi lau ba atu hetan morisias ne ia reino lalean katak itani vida diária ita moris lorloronian ita buka atu oinsam mak pratika di diak itani convicção fier seranian itani lalauk hanesa ma fiernain katak latau lak fodak lakiduk se wanjira ita mori se dalan los dalan domin maramaknian ho esperança hodi bok mos tulmos e maseluk o insama katu mori ser na convicção esperança nesan é mais escolante cristonian é masrani ida nebe ihaninia previsão ida katak moricias ne iha Cristo Jesus ita nain no maksoin nebe luri maita hatudu hosiniteiros ni mate e a cruz é uma rede ni a cruz ni moricias fal ni mate ni moricias de ne foi esperança da nebe importantíssimo te tebes ba ita ma fiernain sire katak ita ni caminhada e mundo ne e ni patokan o ni finalidade ne mak moris rohan like nunemos tare sim mensagem da ne Jesus fala declaração sentido da nebe forma ema atu hatene lalos e a convicção moricias ni katak eman befiere mraumak bele hototo maknia so indunio o de hetan moricias o misericórdia o mramak ni larança dia halo emane sai kmanik liutan sai furak liutan bai ni vida lorloronian o esperança ida katak e a Cristo Jesus makhau hetan hauni morisne nakono. Nune katak uinsama kita ni moris lorlornia anesan familia, anesan sarani, anesan fuinsan, sa labari kina naman sira, sedet. Bele ho onia status sedet, mabe o anesan masarani ma fiernain, katak o ia matan ida, esperança ida, hateke lalos ba Cristo. Kata Cristo makau ni morisias, Cristo makau ni realidade ida eterna nian, nebe hatudu mai ita, Domin Santíssima Trindade niane. Aman oan no Espírito Santo. Nebe halo ita sai furakliu sai kumanekliu ita ni convicção fier serani nian. Ode halau ita ni knar. Laia dúvidas ba vida eterna nian. Hanesan moris ira nebe nemerau makrasik hatudu hela ma ita. Kata kira ne virtude fier nian. Lia lo osida nebe humanidade tomak hakare kato atingi ia ni vida futura e vida ida nebe hanein hele ita ihal lorong ida aban. Também maluk doben sira ressurreição é moricias vida nebe katak la iha ninia
ilusão ida. Mas na realidade, que Mauricias existe concreto, ba ema fiar na insira, be fiar hemaroma pelo todo. E tanan Jesus Cristo, be bem Mauriskiak, terus mate a cruz, Mauricias, nela husu batseluk. E dan be ni a cruz tutun dehan, aman. Perdoa sira, basa sir latene, samak sira halo. E dan tudo maromak ni misericórdia, e nem maromak ni larança dia ba humanidade. Tamaneita precisa fila para Cristo Jesus. Hofuan nebe na cloque. Kata ita reconhece ita ni sala, reconhece ita ni falta sira. Hodi tehan nai haumakne. La tuir ita dalan. Hamoto ko ita, ba ita iha ita buat ida la susar. Hanesan família, hanesan comunidade sarani, hanesan fiarnain. Ili liba foi sasira, atu hateke ba Cristo. Cristo jovem Nazarenian, nebe lau hamutu, ho imi, mas que imi la sente, mas que imi la hare, mas mi coco imi moris loronian, e a experiências balo nebe significativo te tebes para moris, ema foi saída, ema sarani ida, família ida, inan aman ida, ho ansira coco e moris loronian. Foi ter terceiro ponto, insan. Maklori ita lahamutu. Kata ita ni convicção com a ressurreição la lau mesmesak lahamutu. Kata haulo sakarak ba soide taunian. Haudet makihene ba ya reino maromak nian. Mas memórias nessa família, nessa comunidade eclesial lida, nessa igreja universal, nessa igreja local. Kata kototur loron buka atu foida nebe dia kliu. Hal experiência espiritual nebe klian diu tuir fier saraninian kodi laba oin la tuir dalan nemromak nian atu vele tulun mos emaselu koko experiência maromak ni domin ia numoris nunda het loron ida kata ema hototu nebe tahakat hamotu soinduni kodi moris kodi hal experiência nebe furak liu kmane kliu ia reino lalehan atune ia coro anjo santo ia manina virgem marianian ito hotu hananu hodi hi hawelok maromak hanesan ia 1 de novembro meta celebra loron santo siranian hodi hanui hikas fali katak ida nema foi esperança ba ita emasrani sira loron ida ita mos se heta ida ne foi tare quarto ponto kona ba ida nenia katak Mauricias lau hamutu ko ita iha ita ne fuan iha ita ne laran hakerek nani sela ona mas ba oinsa mak ita te concretiza ida ne ita ne vida prática hanesen masarani hanesen pessoal hanesen família hanesen comunidade hanesen igreja local hanesen povo hanesen igreja universal kata kototo fone contribuição li hosi itani atitudes, itani aliafuan, atu vele tulun ema wain, compreende significado, ida, valor espiritual onba Mauricias nian, nebe sai dalan lolos, ba itani moris ida aban nian. Tambane, makitare iha espiritualidade, sino dos bispos nebe dehen, ba ita ema srani, buka tu moris hamutuk, moris comunhão, participação, missão. Ida ne dudu ita, tulun ita, o insama katu hakan na fatim ba uin, o de lahomutuk, o de hola parte, e a missão cristonian, atunune, loron ida, katak ita, soidnuni, hola parte, e a reino la lehanian, e vida eterna, nemramaknian, nebe, prepara nani sela ona ba ita. Nebe Jesus dehan. Iha hawa aman ni uman, iha fatin wine ba imi. Fatin wine de promessa ida nebe excelente teptebes, Jesus dehan ban escolan sira. Escolan sira representa a igreja universal. Katakulia ba ita hototo, loronida ita soinduni, iha reino lalehan. Odi hamahan an, hamoto com Virgem Maria, anjo no santo sira, sai na fatin membros, coro santo, lulik nian, e reino lalehan, e sai fale intercessores, mba malu sira nebe, sei lau hela e dalan, oba ita nebe atualmente sai peregrinos de esperança e a moris lorloron nian,
Ho objetivo rasi katak loron ida. Maraumak ni laran sadia hatur na fatin bahau ba ita ida ho di hakat ho pasu da nebe fier ho domin katak loron ida ha mosola parte iha koru anjos no santo sira nielet ho di hi hawelok maraumak bana fatin. Tere quinto ponto katak watu moris e ressurreição idane hanesan ita laos moris mesmesta moris ho emaselo nebe Jesus dehan. Hau maun, hau aman, hau hamrok. Hamrok nilo samrok tamba weka tua sabu ka, GP ka, tintu ka sa ni hamrok pa ita. Tamane malusira, hau pun vidita bot sira toto. Ita motu lorloron faz espaço fo tempo. Baita ni moris anese masarani. Ho di kokom maramak ni domin, ho dala nebe fura, dala nebe kmanik, que tahaluha ita ne vida oração, e a família, e a sociedade, e a tindaet. Kata humaramak, hetan, on rahung kmanik baita, ho di luri ita badalan los, dalan moris maramak nian. Eduni, dane makrohom baita na surmalu he lorong idane, kata ho convicção no fatin, Cristo ni morisias, makdalan los, bahau ni futuro, ba oni futuro, baita ni futuro, e a vida eterna nian.